Dobar dan, dragi prijatelji, i u ovom klipu ćemo se malo baviti engleski. Naime, ja sam nasledio YouTube kanal, tako da ne znam da li ovde više ljudi uči engleski, italijanski ili nemački, pa ćemo da napravimo ovako par probnih klipova da vidimo kakav će biti odziv. Idemo da čitamo neke random engleske reči, čisto da se malo podsjetimo i vi i ja. Evo da počnemo odmah. Dinner, večera. To prepare dinner, pripremiti večeru. In the evenings, ili in the evening, uveče. To pay attention, ili to watch out, obratiti pažnju ili paziti. Ovo watch out je kada ste u nekoj opasnosti, pa vam neko kaže watch out, morate da se pomerite i da se odbranite. A pay attention je više u školi, kad neko ne pazi, pa onda mu učiteljica kaže pay attention, pazi. Attention je pažnja, watch out, pažnja, oprez. Address, adres. All words su sve reči. Alone, sam. Everything je sve. Old, star. At the beginning, na početku. At the beginning of the street, na početku ulice. At the end, na kraju. Most of all, najviše. Najviše volim čokoladu. I like chocolate most of all. Više od svih drugih stvari. On the weekend, za vikend. Traffic light je 7. To offer, ponuditi. To change, promeniti. To start, početi. Beginner je početnik. Sad imamo offer ili offers. To mogu da budu to offer kao glagol je ponuditi. A kao imenica ovo može da bude neko sniženje ili ponuda kao što ovde piše. To arrive, stići. To try, samo try kao glagol je probati. To try. Ovo on može se dodaje i ne morate da obratite pažnju na svako slovo. To call, pozvati. Ovde je to call stavljeno on the phone da bi se znao da je ovo pozvati telefonom, pošto možemo nekog i da pozovemo da dođe kod nas da nas poseti, onda ne bi rekli to call. Exhausting ili strenuous, naporan i iscrpljujući. Reči su birane nasumično. Answer je odgovor, ali to answer je odgovoriti. Znači ovo prvo vam je imenica, answer, a to answer je glagol i znači odgovoriti. Dok je answer opet imenica u množini. Tako da ima malih razlika na koje treba obratiti pažnju. Suit, odelo, to work, raditi. Unemployed, nezaposlen. Annoying ili irritating su pridevi, lepi pridevi, ono što nervira ili neko nervira ili iritira. Don't get upset. Nemoj da postaneš uznemiren, bukvalno, a u prevodu nemoj se nervirati. Poor, siromašan. Also, takođe, ali tu je u drugom kontekstu. On the floor, na podu. In the photo ili on the photo, to je na fotografiji. On the table, na stolu. Goodbye, doviđenja. Task je zadatak, a exercise je vežba. To stop je prestati, a to start je početi. Ili to begin je početi. To get up, ustati. Ali to wake up je probuditi se. Elevator je lift, a može da bude i lift, da je lift. Eyes su oči u množini. From the city iz grada. From a small village iz malog sela. To spend, obično novac.
To spend, trošiti. To go out, izaći. Excellent, odlično. Abroad, inostranstvo. Sad je ovo foreigner, izvinjam se, foreigner, što bi značilo stranac, foreigner. Imamo i stranger i foreigner. Vi znate razliku, oba dva se na naš jezik prevode kao stranac. Statement je izjava. Appearance, to je izgled. Appearance, kao imenica. A to look je izgledati, to je kao glagol. Glagol to look, izgledati. Except, osim. To pronounce je izgovoriti, a to express je izraziti nešto. To express. To take off, to je skinuti, kao kad skidamo nešto što smo obukli, što imamo na sebi jaknu ili tako, to je take off, to je skinuti. A to move out, iseliti se. A samo move je pokret, kao imenica. A to move, kao glagol je pokrenuti se. Znači ima mnogo i različitih nijansi. Evo, nema ništa, car je auto, a bathroom je kupatel. Soon je uskoro. Hurry up, požuri. To hurry je glagol, opet požuri. Ovo nije požuriti se, to je pogrešan prevod. To impress je impresionirati kao glagol, a impressed je pridev impresionira. Kad vas nešto impresionira, onda ste vi impressed. To keep, zadržati, u smislu keep the change, zadrži kusur. At your place je kod tebe. Kad bi rekao ja ću doći kod tebe, I will come to your place, doći ću kod tebe. A with you je sa tobom. Iću sa tobom, I will go with you. Both, oboje, example, primer. Known kao pridev. Known je poznat, a famous je slavan. Popular, takođe pridev, popularan. To notice, primetiti, kao glagol. To use, koristiti. Comfortable, udoban, ready, pridev, spreman, employed, zaposlen, imali smo unemployed pre toga, busy, zauzet. To describe, kao glagol, opisati, occupied, zauzeto. Kad je, na primer, WC, napiše occupied, zauzet, ili sto, u restoranu, occupied, zauzet, taken, takođe, isto značenje. Especially, posebno, better, bolje, certainly, definitely, sigurno, definitivno, to visit, posetiti, amount, iznos, bed, krevet, cloudy, oblačno, beer, pivo, picture ili image, slika. Ne mora da bude da je ilustracija, može da bude da je slika jedno i drugo, i picture i image. Cheap, jeftin, until 7 je do 7, after 7 je posle 7, until now je do sada, until noon je do podne, see you tomorrow, vidimo se sutra, see you later, vidimo se kasnije, until late, je to kasno, until when, do kada, until what time does the bank work, do kada radi banka, to count to 10, brojati do 10, bitter, gorak i pale, blade. Znači, uzeo sam ovih 98 potpuno proizvodnih reči, da vidimo čisto koliko vas to interesuje, da vidimo da li hoćete da se bavimo engleskim, italijanskim ili nemačkim. I da vam kažem, eto, na kraju, kao jednu malu, na kraju koje do sada gledam, možda ga to interesuje, da u početku, ako se bavi ovim rečima, ne mora mnogo da brine o svom preciznom
izražavanja. Zato što treba raditi stvari nekim redosledom. Ništa vam neće značiti ako precizno kažete neko od ovih reči. Možda čak da poželite da kažete kao Amerikanac ili kao Engles. To vam ne treba sada, dok se bavite ovim rečima. To će vam možda trebati kad naučite potpuno skroz engleski i pričate na njemu na različitim sastancima i levo desno, onda će doći vreme da se popravlja izgovor. A sada, nemojte gubiti vreme na popravku izgovora. Pročitajte, razumite, pokušajte da spojite, pokušajte da kažete i onda polako će se izgovor popravljati i time što ćete slušati i razumeti, što je mnogo bolje nego da pokušate da od samog početka se izražavate, ne da se izražavate, nego da izgovarate reči kao Amerikanci. To je stvar za kasnije. Eto tako, hvala na ovom, ako ste me gledali, hvala na gledanju i pišite mi hoćete engleski, italijanski ili nemački. Doviđenja.